If you would be a car, what kind of car would you be and why? And who would you let drive you? Dobro jutro, jaz grem spet, Tina je navdušena, Ava še bolj. Ti pokažem en trik, ko zginem. 3, 4. Jaz sem pa že tukaj, a veš kje sem? Spremljam prvo dirko 5. sezone Rallycrossa. To je to, kar vidiš, kar se dogaja za mano. 1,1 km je sam dolga proga. Imaš dele, ki so čist blatni, pa tiste, ki so asfaltni, ampak so tudi ti čist blatni, a veš, dirkalniki zagrabijo, raznosijo, pa vse čas drsi. Ampak kaj mora pa povrst? A Rallycross drugače poznaš? A mi hočeš reči, da ti veš, kaj je VRC, ne veš pa točen, kaj je Rallycross? Rallycross je pravzaprav, mislim, po moje najbolj še tako rečem, VRC, ampak na steroidih. Zato, ker te avti ne. Drugače se ta vikend tukaj vzporedno odvijajo še 3 druge serije, ampak mi se bomo skoncentrirali na največjo bolanijo, prav? Kar se pa avtov tiče, lej, tale pola za mano je vzorčen primer iz skupine tistih, ki je daleč najhitrejša. Kar se same mašine tiče 2.0, ampak konjev je teh je pa okoli 600. Te avti so tako brutalni, da brez veze. Pa sta mi že 2 pisala, pa sta rekli, lej, a je to hitrejška Tesla? Stari, pozabi ti na Tesla. In koliko ima ta polo skupenega z navadnim polotom, s tistim, ki ga vidiš na cesti, ja, ne vem, ime. Pa se pa počas konča. Mislim, še luči od tukaj izgledajo ta prave, pa pogledaš malo bolj od bliz, pa vidiš, da je vse skupaj sam nalepka. Pa tole snemam v soboto, to se pravi prvi dan kvalifikacij, zunaj pada dež, proga je blatna, tako da Bog pomaga. Ampak avti par minut po dirki pridajo nazaj čisti kot solze. Drugač pa tisle polo tamle od Kristofersna, ta pa od Petra Solberga, ki je pa, no najmanj kar lahko rečem je to, da je zelo zanimiv človek. Pa sploh ne vem točen, kako bi ga najlažje opisal. Mogoče topo srce, pa težka desna noga. Pa sva počer s Solbergom sedela za isto mizo, pa sem ga vprašal. How has your preparation for the season changed? When you were like 25, did you prepare the same way as you do now? Before I came into the factory team with Ford and Subaru, was no real preparation. You didn't think so much, you know, I was just fast, that's it, but I didn't know why I was fast. I've been driving cars since I was 6 years old, so I think it's a lot because of that you are always in some type of driving. Now, for example, in the last few years in Rallycross, it starts more about doing more driving again. Fitness is always a very important thing. Pa sem ga poprašal še nekaj, ker se mi zdi, da ni pričakoval. Veš, jaz rad postavljam tako vprašanje, ker niso na prvo žogo. Sem rekel, Peter, kaj pa če bi moral biti ti avto? Kjer avto bi bil? Predvsem pa, komu bi pustil, da te voz? Pa vidiš, da ga je vse skupaj malo zdrmal, ne? Nič je svedel, kaj bi odgovoril. Hotel je biti malo taktičen, ampak na koncu je prišlo pa ven nekaj zelo lepega. Poklon legendi. If you would be a car, what kind of car would you be and why? And who would you let drive you? A motorsport car or? Yeah, any car. Any car. It doesn't matter. I have driven the most cars, you know, and okay, I must say that, say for example, this car now, a Rallycross with 600-700 horsepower, and we have talked about it back home, me and Oliver, and I would like to have a Colin McRae to drive me then, I must say. Because I remember when I came with him in the rally car for the first time, and I was young in the factory team in '99. Yeah. I almost shit myself. So I learned something from him for sure. But okay. I would like to see him in a car like this. Yeah.